ҳоло гузориши омоданамудаи ҳамкорамон Фарҳод Сафарзода дар ин хусус маълумоти бештар медиҳад. Марҳамат Фарҳод, бигӯяд ки ҳолати кор дар корзори нангу номус дар кадом сатҳ қарор дорад? ташаккури зиёд ҳамкорони азиз. ҳоло ҷое ки мо қарор дорем инҷо сарбанди ин иншоот, ин кохи муҳташами нур нерӯгоҳи барқи оби Роғун аст ки тибқи лоиҳа баландии он 335 метрро ташкил медиҳад. Чун дар рӯзи ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем, қобили зикр аст бигӯем ки воқеан бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ин корзори нангу номус дастоварди сирф замони соҳибистиқлолӣ аст ки дар саргаҳи бунёди он, дар саргаҳи ин иқдоми наҷибу беназир шахсияти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор мегирад. Ва ҳамон гуна ки иттилоъ доред, медонед, пайваста ҷараёни сохтмони ин иншооти азим таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Бояд бигӯем ки бунёди нерӯгоҳ яку якбора ба чанд ҳадафи миллии мо мусоидат мекунад ба рушди он, аз ҷумла ба дастрасӣ ба таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва ба рушди босуръати саноаткунонии мамлакат. ҳамзамон мутахассисони соҳаи сайёҳӣ изҳор медоранд ки дар мавзее ки обанбор аст, об ҷамъ мешавад пас аз бунёди нерӯгоҳ, инҷо як мавзеи хуби сайёҳӣ метавонад бошад ки дар инҷо сайёҳони дохиливу хориҷӣ ташриф оранд ва дидан намоянд. Роғун барои мардуми шарафманди Тоҷикистон сохтмони сарнавиштсоз, майдони нангу номус ва ҷабҳаи заҳмати ҷавонмардона мебошад. Роғун ояндаи ободи халқи тоҷик, сари баланду рӯи сурхи ҳар як фарди ватан ва кафили болоравии нуфузу обрӯи давлати озоду соҳибихтиёри тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ аст. дар ин ҷо аз як сӯ садои куфтани оҳан ба гӯш мерасад, аз сӯи дигар чашм аз завқи беандоза намехоҳад нигоҳро аз ғайрати сохтмончиён ки дар шӯълаи корҳои васлгарии кафширгарон акс мешавад ба дигар субарад. мехоҳад ин нурро ки омили равшанӣ ва гармии ҳар як хонаи тоҷик мешавад бо завқ тамошо кунад. аз сӯи дигар диққати касро садои техникаҳои корӣ ва бо завқ идора намудани онҳо аз ҷониби ҷавонон мебарад. бемуҳобо заҳмати онҳо шоистаи таҳсин аст. воқеан нерӯгоҳи барқи обии Роғун нерӯгоҳи аср аст, иншооти ниҳоят бузург ва кохи муҳташами нур аст ки бидуни шак метавон гуфт ки ояндаи давлату миллати тоҷик ба бунёди ин нерӯгоҳ сахт марбут аст. ва бинандагони гиромӣ, ҳоло ҷое ки мо қарор дорем ёнаи кӯҳии қисмати болоии нақби обпардои С4 мебошад ки ҳамон гуна ки мебинед дар ин ҷо мутахассисон нахуст бо техникаҳои махсус канораи кӯҳро мекананд, ҳамвор мекунанд барои пошидани маҳлули битонӣ ва сипас тавре ки мебинед дигар мутахассисон дар канораи кӯҳ бо панҷараҳои металлӣ панҷарабандӣ мекунанд канораи кӯҳро барои мустаҳкам шудан ва пас аз он бошад анкерҳои филизӣ мегузоранд то ин ки канораи кӯҳ мустаҳкам шавад. ҳоло агар дар ин ҷо мутахассисон иҷозат диҳанд ва моро дар ин сафар муҳандисон низ ҳамроҳӣ доранд, иҷозат диҳанд, бо иҷозати онҳо ман низ як саҳми худро бо мех задани як анкер ҳам бошад мегузорам дар ин иншооти воқеан сарнавиштсози миллати тоҷик. воқеан канори кӯҳ сахт аст, хеле сангин аст, аммо сарфи назар аз ин мушкилиҳо мутахассисони мо бо ғайрати дучанд амарӯза кор мекунанд ва дасти созандаи худро дар тақдири ояндаи давлату миллати тоҷик мегузоранд ва воқеан бидуни шубҳа метавон гуфт ки иншооти аср кохи нур, яъне бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба заҳмати ҳар як мутахассисе ки дар ин ҷо саҳм мегузорад вобастагии калон дорад ва бо итминон метавон гуфт ки заҳмати инҳо дар саҳифаҳои таърих сабт мегардад. бинандагони гиромӣ, ҳоло ҳарчанд дар ин ҷо суҳбатҳо ростан низ мушкил аст, вале мо аз фурсат истифода мекунем бо сохтмончи Саидвалӣ суҳбат мекунем. ва ҳама ин ҷо ки мо бо қабул ки мо
ما در قطعه بخطری کوه در نیروگاه برقی آبی کار میکنیم، فعالیت میکنیم. خب در اینجا کار مشکل نیست. بخطری ایروی قاعده و قانون اجرا کرده می شود. خب در همین قطعه که شما میبینید برای بخطری همین کوهی ما سکه بندی میکنیم با رسمان های مخصوص خود را آوازون کرده برای خلق ملت خود خدمت سربلندانه کرده ایستاده. واقعا این از همان زحمت قرینی مردم تاجیک، از همان پرطاقتی مردم تاجیک دلالت میکند، آگاهی میدهد. در موضع ساختمان نیروگاه چه در انشاءات روی زمینی و چه در انشاءات زیر زمینی، انشاءات در فراز کوه و داخل نقب‌ها، اوجگیری کارها از روی نقشه گنرالی ساختمان به کس روحیه فرهمندی و بالیدگی میبخشد. سرعت تیز پاککنی قبط زمین، بتونگیری، خوابانیدن سنگ و شغل در سربند اساسی، تار و پودسازی ارماتورها، کارهای سیمنتاسیونی و انکرگذاری در نقب‌های ساختمانی و نقلیاتی، انشاءات آبرسان و آبپرتا، کندن و هموار نمودن قبط کوه، حرکت بی‌ایستی تکنیکا و مکانیزم در همه گوشه و کنار نیروگاه که به طور شبانه روزی ادامه می‌یابد، از فراهم بودن شرایط، پیوسته تامین کردن مصالح ساختمانی، موجودیت تکنیکا و مکانیزم ضروری و حس مسئولیت ساختمانچیان شهادت می‌دهد. حالا با مهندسی همین منطقه صحبت می‌آوریم و از رفت کارها همراه آگاه می‌شویم. من غازی و جمال‌الدین مهندسی همین قطعه سربند، چقدر که شما می‌بینید در قطعه سربند کارها بار مرام ادامه یافته شده است. چقدر کارهای دیگه برای به سامان رساندن یا اینکه به انجام رساندن همین منطقه کاری باقی مانده است؟ در منطقه کارهای بتون‌ریزی قسما به انجام رسیده است. حالا چقدر که شما می‌بینید یک قسمی کمی کاری بتون‌ریزی مانده است خلاص. همین قطعه کدام وظیفه را در همین انشاءات اجرا می‌کند؟ این یکی از قسم اساسی انشاءات می باشد، یعنی ید روی سربند همین از قسم اساسی سربند همین است. آبی که از بیرون می آید از اینجا نمیگذارد. اینجا قسم اساسی است که آب نمیگذراند، از همینجا آب خفا گشته می رود. قسم پیشی آب انبار، حالت ذخیره شوی آب از همینجا سر می شود. بله از همینجا سر می شود. از اینجا دیگر آب به طرف پیش نمی رود، فقط گشته به خفا می رود. در منطقه یدروی سربند کارهای تازه نمودن، مستحکم سازی و بخطرگردانی ساحل چپ و راست پهلوی کوهها طبق لایحه اجرا گردیده در حجم بیش از 3 میلیون متر مکعب کارهای زمینی به انجام رسانیده شدند و کارهای زیر ته‌کرسی بتون شیبه شونده آغاز گردیدند. امروز ساختمانچیان به تازه کردن زمین منطقه یدروی سربند مشغول هستند و پس از آن خوابانیدن بتون شروع می شود. در مهلت 5 ماه خوابانیدن بتون شیبه شونده ته‌کرسی یدروی سربند در حجم 268,000 متر مکعب به نقشه گرفته شده است و این کار به طور شبانه روزی به راه مانده می شود. با باورتان می توان اظهار داشت که نیروگاه برق آبی راغون در سمت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی کشورمان سهم بزرگ می‌گذارد و بنیادگذاران این کاخ با شکوه نور در میدان زحمت سازنده عرصه ننگ و ناموس ملی، شجاعت و متانت و احساس گرمی و تندرستی نشان داده روز تاریخی به اتمام رسیدن ساختمان آن را برای مردم تاجیک نزدیک می‌سازند. این حال در شاخه رقم 1 کارهای انکرگذاری از پیکتی 2 جمعی 04 تا 2 جمعی 09 کارهای انکرگذاری و مستحکم کنی انکرگذاری رفته شده است. در مجموع در بست شبانه روزی 150 نفر کار میکنه، قریب 60-70% کارمندان رو متخصصین جوان تشکیل میدهند. ما جوانان با روح و اراده قوی در انشاءات بزرگ عصر کار و فعالیت کرده استودیم با جلب متخصصین محلی. سخنهای اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رو سرمشق کاری خود نموده در رسیدن به استقلالیت انرژتیکی شب روز کوشش زحمت کرده است. بینندگان گرامی، طوری که شما مشاهده میکنید حالا ما در منطقه دروازه‌های صدمه‌ای و تعمیری نقب آبپرتای رقم 4 نیروگاه برق آبی راغون قرار داریم و طوری که
муҳандисон иттилоъ доданд дарозии нақб 1800 метр аст ва дар ин ҷо чуноне ки мебинед корҳои васлу насбнамоии арматураҳо ва оҳанҳои филизӣ ҳамзамон бетонрезӣ рафта истодааст ва тавре ки шумо мебинед қисми асосии кор аллакай дар болои нақб рафта истодааст. Барои он ки мо аз ҳолати воқеӣ огоҳ шавем, ҳоло ҳамроҳи наворбардор ва коргардон ба ҳамон қисмати ки дар он ҷо кор рафта истодааст меравем ва аз наздик ба ҳолати кор бо сохтмончиён шинос мешавем. моро ҳамроҳ бошед. тавре ки аз поён ишорат кардем ки дар қисмати болоии нақб корои банду васли оҳанҳои филизӣ ва арматурҳо рафта истодааст ва инак ҳолати воқеии корро аз наздик шинос шудем ки мутахассисони мо чӣ хел бо як ҷасорати том корҳои сангинро ба сомон мерасонанд ба хотири фардои дурахшони ин давлат, ин миллат. воқеан ҳар нафаре ки вориди фазои ин корзори нангу ору номус мегардад як бовари томро ҳосил мекунад нисбати он ки воқеан ин иншооти аср аст, иншооти азим аст ва ба иродаи қавӣ, ба иродаи бисёр матини асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки бевосита ба таваҷҷӯҳи ин шахсияти абармарди таърихӣ нерӯгоҳ бунёд офта истодааст, як эҳтиром ё ин ки эътимоди хосро қоил мешавад. тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид мекунанд, роғон на танҳо манбаи нуру рӯшноӣ, балки санги маҳаки номуси миллӣ, шарти иқтидору пойдории давлат ва омили асосии таъмини амнияти миллат ва давлати Тоҷикистон мебошад. роғон корзори воқеии нангу номус, арсаи ҳақиқии корнамоию фидокории умумихалқӣ ба хотири ободӣ ва ояндаи дурахшони Тоҷикистони соҳибистиқлол аст.